سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Vragen. Verleden tijd. Deel 2. Vragen. Verleden tijd 2. پوښتنې تیره زمانه دوهمه برخه. Welke stropdas heb je gedragen? Welke stropdas heb je gedragen? تاسو کومه نیکتایي اغوستې ده؟ Welke auto heb je gekocht? Welke auto heb je gekocht? تاسو کوم موټر اخیستی دی؟ Op welke krant ben je geabonneerd? Op welke krant ben je geabonneerd? تاسو د کومې ورځپاڼې ګډون اخیستی دی؟ Wie heeft u gezien? Wie heeft u gezien? تاسو چا ولیدلی؟ Wie heeft u ontmoet? Wie heeft u ontmoet? ستاسو چا سره لیدنه شوې ده؟ Wie heeft u herkend? Wie heeft u herkend? تاسو چا وپېژندلی؟ Wanneer bent u opgestaan? Wanneer bent u opgestaan? تاسو کله پاڅېدلی یاست؟ Wanneer bent u begonnen? Wanneer bent u begonnen? تاسو کله پیل کړی دی؟ Wanneer bent u opgehouden? Wanneer bent u opgehouden? تاسو کله کار بند کړی دی؟ Waarom bent u wakker geworden? Waarom bent u wakker geworden? تاسو ولې له خوب څخه پاڅېدلی یاست؟ Waarom bent u leraar geworden? Waarom bent u leraar geworden? تاسو ولې ښوونکي شوي یاست؟ Waarom heeft u een taxi genomen? Waarom heeft u een taxi genomen? تاسو ولې ټکسي نیولې ده؟ Waar bent u vandaan gekomen? Waar bent u vandaan gekomen? تاسو له کوم ځایه راغلي یاست؟ Waar bent u naartoe gegaan? Waar bent u naartoe gegaan? تاسو چیرې تللی یا تاسو چیرې روان واست؟ Waar bent u geweest? Waar bent u geweest? تاسو چیرې تللی واست؟ Wie heb je geholpen? Wie heb je geholpen? تاسو چا سره مرسته کړې وه؟ Wie heb je geschreven? Wie heb je geschreven? تاسو چا ته لیک لیکلی وه؟ Wie heb je geantwoord? Wie heb je geantwoord? تاسو چا ته ځواب ورکړی وه؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Vragen. Verleden tijd. Deel 2. Vragen. Verleden tijd 2. پوښتنې تیره زمانه دوهمه برخه. Welke stropdas heb je gedragen? Welke stropdas heb je gedragen? تاسو کومه نیکتایي اغوستې ده؟ Welke auto heb je gekocht? Welke auto heb je gekocht? تاسو کوم موټر اخیستی دی؟ Op welke krant ben je geabonneerd? Op welke krant ben je geabonneerd? تاسو د کومې ورځپاڼې ګډون اخیستی دی؟ Wie heeft u gezien? Wie heeft u gezien? تاسو چا ولیدلی؟ Wie heeft u ontmoet? Wie heeft u ontmoet? ستاسو چا سره لیدنه شوې ده؟ Wie heeft u herkend? Wie heeft u herkend? تاسو چا وپېژندلی؟ Wanneer bent u opgestaan? Wanneer bent u opgestaan? تاسو کله پاڅېدلی یاست؟ Wanneer bent u begonnen? Wanneer bent u begonnen? تاسو کله پیل کړی دی؟ Wanneer bent u opgehouden? Wanneer bent u opgehouden? تاسو کله کار بند کړی دی؟ Waarom bent u wakker geworden? Waarom bent u wakker geworden? تاسو ولې له خوب څخه پاڅېدلی یاست؟ Waarom bent u leraar geworden? Waarom bent u leraar geworden? تاسو ولې ښوونکي شوي یاست؟ Waarom heeft u een taxi genomen? Waarom heeft u een taxi genomen? تاسو ولې ټکسي نیولې ده؟ Waar bent u vandaan gekomen? Waar bent u vandaan gekomen? تاسو له کوم ځایه راغلي یاست؟ Waar bent u naartoe gegaan? Waar bent u naartoe gegaan? تاسو چیرې تللی یا تاسو چیرې روان واست؟ Waar bent u geweest? Waar bent u geweest? تاسو چیرې تللی واست؟ Wie heb je geholpen? Wie heb je geholpen? تاسو چا سره مرسته کړې وه؟ Wie heb je geschreven? Wie heb je geschreven? تاسو چا ته لیک لیکلی وه؟ Wie heb je geantwoord? Wie heb je geantwoord? تاسو چا ته ځواب ورکړی وه؟ دا زموږ د نن ورځې درس.
تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.